sad uz osmeh na usnama, jedva da za sebe znam kada te ugledam, u zemlju propadam. Misli
Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju o obitelji i osobama s invaliditetom. A ovo je bio samo jedan mali dijelić atmosfere sa izbora Miss na modnoj reviji u Osijeku 2015. odnosno prošloga tjedna. Ali, s obzirom da ćemo govoriti o modnoj reviji, mi nastavljamo na neki način ovaj projekt Moje drugo ja. Sljedeća modna revija bit će početkom 6. mjeseca u Rijeci, ali do tada, kao u reklami, to nije sve, jer mi danas imamo goste koji su sudjelovali, već smo ih vidjeli sada uvodno, koji su sudjelovali i pridonijeli da ova atmosfera bude tako sjajna. S nama u emisiji Normalan život su glazbenici koje sam izabrala jer i inače se dokazuju ne samo sa svojim zvanjem, nego prije svega jer su veliki ljudi i svakako pridonose veseloj atmosferi i boljem statusu svih potrebitih, bez obzira je li riječ o osobama s invaliditetom, sa nekakvim teškoćama ili vrlo često sudjeluju na humanitarnim koncertima za prevenciju nasilja. Evo, poštovani gledatelji, s velikim zadovoljstvom prvi puta u našoj emisiji, dragi gospodin Igor Delać. Poštovanje vam. Poštovanje, hvala na ovim lijepim riječima. S nama je i gospodin Bojan Jambrošić. Poštovanje. Hvala lijepa. Također je bio i žiri na izboru i nije mu bilo lako, to ćete kasnije saznati. I gospodina mladog do mene, gospodina Peru Pavlovića iz grupe Otkazani let. Zapravo i nije posebno potrebno predstavljati, ali sa velikim ga poštovanjem ipak pozdravljam, jer nas je on na neki način objedinio ovdje. Vrlo često mi je znao govoriti: Ana, mi smo ovdje na toj humanitarnoj akciji, imamo koncert, sjajni su ljudi, pa probaj samo to negdje spomenuti da dođe čim više ljudi. Dakle, nisu im bitne kamere, je li to bilo popraćeno, mada bi to medijima također trebao biti prioritet, nego su jednostavno išli i dali puno važniji dar, a to je svoje vrijeme, svoje emocije i svoje dobročinstvo zapravo na djelu. Dragi Pero, poštovanje i dobar dan. Bog, Ana, pozdrav svim gledateljima i ostao sam paf od ovih lijepih riječi. Da sad ne bi zvučao kao gospon velečasni, on zna biti jako veseo. Ali zašto ne? S obzirom da smo ovom tjednu pred sam Uskrs, idemo govoriti pozitivno kako to i dolikuje u emisiji o obitelji i osobama s invaliditetom. Dakle, govorili smo o modnoj reviji. Ja bih htjela, poštovani i dragi gosti, da nam najprije vi kažete kako ste vi to doživjeli, jer ja ne mogu vama, poštovani gledatelji, dokazati koliko su oni također bili radosni. Pa evo sad možda, Igore, vi kad ste počeli pjevati, žene su jednostavno počele odmah pjevati, znaju vaše pjesme, Sve te više volim ja, to bi mi žene stalno voljele slušati. Da čujem. Naravno. Pa ja mogu reći, moje impresije su predivne. Ja doista, to sam i izjavio i tu večer i sad stojim iza toga i sad ponovo sam se prisjetio kad smo gledali ovaj prilog, da je to doista jedno od možda najljepših nastupa koje sam ja imao prilike upriličiti pred toliko, kako bi ja to objasnio, ja pričao sam dečkima isto, to je bila jedna čudotvorna posebna sinergija, jel da? Nevjerojatno jedno iskustvo za mene i ja ne znam, ja mislim da sam od te večeri bolji čovjek, ja imam taj dojam. Znate šta, zapravo mi uvijek nekako potvrđujemo da kad mi dajemo i mislimo da ljudima dajemo, zapravo puno više dobivamo. Jel da? Nakon te večeri, ne znam, to su te i neke ranjive skupine, evo pročitat ću sve žene koje su bile tamo jer uistinu to zaslužuju i ponekad ih u društvu možda i ne primjećuju, ali one su uistinu s pravom bile kraljice. Evo, vi ste, Bojane, bili u komisiji, pa možete to potvrditi. Pa da, ali prvo moram samo reći da biti dio žirija gdje moraš odabrati između svih tih žena najbolje je jako nezahvalan posao zbog toga jer svaka od njih je za mene bila pobjednica, prvenstveno zbog toga jer treba imati hrabrosti, prošetati se ispred ljudi. Ja znam kako je meni bilo prvi put stati na pozornicu, evo, zapjevati, a kako je tek njima koji zapravo to ne rade u životu, nego evo, ovo mi je bilo prvi put da se prošeću, još ih neko treba ocjenjivati. Tako da za mene je svaka od njih bila pobjednica, koliko sa
sa unutarnjom ljepotom to koji sa vanjskom i stvarno su predivno pričali, predivno su i prošetale i dale su maksimum sebe. Mene su jednostavno oduševile svaka od njih. To ste i rekli i baš vam hvala na to. Dakle, Bojan Jambrošić je svima njima rekao, bez obzira, naravno da su i ushićene bile prva, druga i treća, ali svima je rekao, ma sve ste kraljice, i naravno da su one otišle sa ispunjenim srcem doma. Moram zapravo reći kako je to zapravo jedan projekt gdje bi svi trebali sudjelovati, i gospodarstvenici na neki način. Dakle, kad govorimo o modnoj reviji, naravno da ti treba odjeća, obuća. Došli su tamo ljudi koji su ih našminkali. One su se uistinu osjećale kao kraljice, ne samo po izgledu, nego su uspravno hodale. Vidjeli ste kako su bile prekrasne, pogotovo ove dvije dame sa intelektualnim teškoćama iz udruge Jaglac. Mislim, prekrasne su bile, njima je to bio prvi nastup, a sve su osvojile. I tebe, Pero? I tebe su osvojile? Naravno, mislim, ti vrlo dobro znaš i svi tvoji gledatelji kao Igor i Bojan, znači rado se odaziva zajedno sa svojim bendom na sve moguće humanitarne akcije gdje nas zovu i gdje god možemo doputovati, ali tu večer, ta subota je baš bila posebna energija, znači kad se čovjek ne osjeća da odrađuje nešto, nego baš da osjeća jednu posebnu energiju u zraku. Strujanje to nekakvo, svi smo bili ko jedno tu večer i to se osjetilo. To se ne može riječima prenijeti, to su dojmovi koji možda nekakav vrhunski pjesnik može na papir baciti stvari. To je jednostavno bila jedna posebna dimenzija. Evo, s obzirom da nismo kroz ovu malu reportažu mogli vidjeti sve tvoje suradnike iz grupe, pa molim te, evo, sve ih navedi. Oni zaslužuju da ih imenujemo. Pa točno tako, ne samo moji suradnici iz grupe, nego i Igorovi, dobro, Bojani, tvoji smo mi. Znači, ja svakako odajem priznanje, znači, svim glazbenicima koji rade sa pjevačima, znači, to je sad prilika da se svima njima javno zahvalim, jer mi koji smo kao malo istureni naprijed i ljudi nas više vide i komuniciraju s nama, u stvari smo najviše u komunikaciji sa svima njima, a ovi ljudi iza nas koji stoje, koji sviraju bubnjeve, klavijature, bas gitare, prateće vokale, pjevaju, to su ljudi koji rade ogroman posao, koji sve to pripreme da bi mi tu večer mogli zvučat dobro i predstaviti se najbolje što možemo publici. Tako da, ne znam. To su dečki koji? Znači, u mom bendu konkretno, znači, moj brat Miroslav Pavlović na klavijaturama. Odnosno Cico, veliki pozdrav Cici i njegovoj obitelji, jer je on i tata, i to 2 puta. Molim lijepo, neka se zna. Dalje. Da, tata 2 puta. Znači, onda Dominik Kolak, dečko koji je na bas gitari, isto ima problema s vidom, vrhunski basist i prati nas već valjda 7-8 godina je s nama. Jedan krasan dečko iz Zagreba, Marko Dvojković, gitarist, i bubnjar Mario Vujčić, dečko iz Virovitice, koji, znači, svi ti dečki uz to što sviraju s nama, znači, još i imaju svoje faks, studiraju ili rade nešto. To je velika stvar doći, ne znam, ako ja recimo mogu doći negdje humanitarno nastupiti, ne mora znači da je ta humanitarna akcija zanimljiva mom bubnjaru, ali konkretno mojim dečkima je. Znači, oni idu tamo gdje god treba i hvala im na tome, javno. Kako ste se vi, jednostavno prilagodili? Jer uvijek mi govorimo, poštovani gledatelji, kako se osobama s teškoćama moramo mi prilagođavati, a ne da oni moraju nekako gledati da nam dođu čim bliže ili da budu kraj nas. Mi njih moramo integrirati u našu svakodnevicu, da s nama zajedno budu, da se osjećaju prihvaćeni. Dakle, s vama je to stvarno ostvareno. Na koji način? Kako ste uspjeli osjetiti se? To je zapravo veliki dar. Pa ja mislim da nije problem osjetiti se, pogotovo jer ja sa Perom sad već više od 2 godine je Otkazani let moj prateći bend i već su me oni zapravo naučili da, zbog toga jer oni imaju jednu stavku manje, ne vide, pa je možda ja vidim, pa bi sad ja trebao na njih gledati drugačije, već su me oni naučili da ne trebaš gledati drugačije, mi smo svi zapravo jednaki, svi smo isti i zapravo treba se ponašati jednako kao da kao da nemaju tu teškoću. Tako da jednostavno nije nikakav problem bio. Znači, naučili su me zapravo oni. Ja mu na tome zahvaljujem. Jer ja možda prije, kad su me prvi puta pozvali da pjevam na festivalu jednakih mogućnosti i kad su mi rekli, znači, evo, mi ne vidimo, znači, mi ćemo te pratiti. Prvo mi je bilo onako kao, pa nisam ni bio svjestan da oni mogu zapravo svirati. A kasnije da bi zapravo shvatio, znači, trebalo me naučiti, evo, jednog ovako malo, ja bih rekao blesavog Međimurca, ali
trebalo me naučiti da zapravo ja vidim da je sve to normalno. Jer jedan, evo ga, i sad da bi 2 godine nakon toga oni meni bili prateći bend, pratili po svim mogućim klubovima, festivalima gdje je sve moguće. Znači, stvarno jedno prekrasno iskustvo i ja bi se Peri definitivno zahvalio da me naučio evo jednoj nove stvari. A mi smo opet bili zapravo isto tamo da bi naučili opet druge ljude istoj toj stvari. Sjajno, Igore. Bravo, Bojane. Potpisujem sve što je Bojan rekao. Moja iskustva sa Perom posebice, s tim sam zapravo najbolji iz cijelog njegovog benda. Nisam imao prilike toliko intenzivno se družiti ni sa kim sličnim prije Pere. I doista imamo zajedničkih tema i puno razgovaramo i često se čujemo i stvarno smatram da sam stekao jednog velikog prijatelja za cijeli život. I znam da je to obostrano. Da, ali baš za vas želim istaknuti, evo poštovani gledatelji, pogotovo vi iz Osijeka i okolice tamo, koji mi se vrlo često javljate i onda kažete, ba mi imamo sjajnog Igora, zašto nama niste Igora pozvali već u emisiju? Znate, on vam ima svoj Facebook stranicu i onda potiče ljude tamo i tamo prikupljajte hranu ili za neku osobu u potrebi dajte ovo. Dakle, i tu iskazujete na neki način svoju osobnost, odnosno identitet. Dakle, ne govorite samo i ne naslikavate se, ne znam, da budete na naslovnicama u nekakvom privatnom kontekstu, nego dajete svoj nekakav osobni socijalni angažman. Ljudi moji, tu su pored nas neki ljudi, dajte. Pa ja sam od uvijek imao tu nekakvu potrebu i kad sam se počeo baviti glazbom, uvijek sam to gledao na nekakav način da se družimo, da to bude ne samo ono puko, baš ste dobro rekli, naslikavanje. Različiti su motivi, ja sam se upoznao sa puno ljudi, ne bi vjerovali koji su sve motivi nekog natjerali. Zapravo, da je neki čovjek zapravo poželio se baviti glazbom. Neko zbog djevojaka, neko zbog pića, neko zbog... Meni je bila glazba i druženje, to mi je bilo prvenstveno. Od uvijek sam volio glazbu, ali odmah mi je ta nekakva socijalna nota bila važna. Ma da, jednostavno potičete, jer s obzirom da imate veliki broj i sljedbenika i ne znam, fanova, kako se to već zove, zapravo vi ne govorite o trivijalnim stvarima, nego apsolutno imate neki smisao. Dakle, zbog toga su vas predstavljali i hvala vam svima. Nadam se da ste sad zadovoljni što vam je Igor Delač i u emisiji također. Jednako tako i vi, Bojane. Dakle, to je ono što nam danas treba, da znamo reći da bez obzira koji god posao na svijetu radimo, uopće nije bitno to zvanje, pogotovo da li ste u medijima ili niste. Jednako ste važni ako odgovorno radite svoj posao i ako se s poštovanjem odnosite prema svojima u zajednici, a pogotovo prema potrebitima. Idemo se samo malo vratiti na modnu reviju, jer uistinu zaslužuju i naše misice da ih spomenemo, a pogotovo i sve ove druge koje ovaj put nisu dobile nagradu, ali kao što je Boja lijepo rekao, sve su one kraljice. Ali mi i moramo, dakle, sljedeća modna revija je u Rijeci, svi mi i moramo pridonijeti da se osjećaju kao kraljice, ali svakoga dana, ne samo te jedne večeri. Evo, prije svega bih htjela pozdraviti obitelj Milice Tošić iz Vukovara. Dakle, poštovani gledatelji, vi to niste mogli saznati ni vidjeti. Milica Tošić je plesala sa svojim ocem, ona je potpuno gluha. Ona je završila srednju školu, ona je frizerka. Bila je na modnoj reviji zajedno sa bakom, tatom i sa svojim bratom blizancem i oni su cijelo vrijeme onako bili ganuti u suzama, zato što je to bila večer glazbe i emocija i ona je uistinu tu glazbu osjećala i prenosila. Pa evo vi recite, kako je plesala? Ja ne mogu vjerovati. Kad sam čuo da žena ne čuje, apsolutno nisam vjerovao. A prekrasna je, vesela je, zadovoljna je i ono što svi mi zapravo trebamo na neki način pripomoći koliko god možemo sličnim Milicama, da im nađemo neko mjesto u sustavu, odnosno u našoj zajednici, da im damo šansu da pokažu koliko god oni mogu raditi i ostvariti se kao osobe, kao svatko od nas. Evo, veliki pozdrav dragoj Milici i njezinoj obitelji u Vukovaru. Nadam se da ćemo imati prilike i dovesti ih u studio. Moram reći da su to veliki troškovi da bi oni došli ovdje i vratili se, ali makar reportažu ćemo napraviti u njihovom domu. Eto, isto tako Ivana Brlić iz Križevaca, ona nam je već bila u studiju, ona osvaja, jel tako, s onim šeširom, sa onim osmijehom, svi smo rekli pozitivan glas, ono kada čuješ kako govori već, baš je pozitiva zrači iz nje. Da, ali ona je već nastupala i kao profesionalna manekenka, ste vidjeli li onaj stav?
I okret zapravo u onim kolicima kako ona to sve vješto radi, pa ja kad sam je vidio, ja sam ostao zaljubljen ovoga. Tako je. Vidiš je, Pa je, ali ona vam je i rekla u emisiji kad je bila, rekla je, drage žene, budite ponosne, izađite van, recite tu sam. Gledajte me, tako je. Ona uistinu takva je. Veliki pozdrav dragoj Ivani i njezinoj obitelji također. I Martina Belić je iz Čakovca, nadam se da sam dobro zapisala. Dakle, Martina je... Molim? Iz Preloga, evo, Pero bolje zna, iz Preloga. Dakle, ono što sam ja zapamtila i što mi je jako drago, dakle, ona je gotovo sve u životu ostvarila. Ona završava fakultet, voli pjevanje, govori isto tako jezike i ono što me se posebno dojmilo, rekla je, u vrlo sretnoj sam vezi i nadam se da će to biti skoro i ozbiljno. Evo, dragi partneru, od naše drage Martine, već je postala pratilja u sljedećoj prilici, bez obzira je li to bila Rijeka ili neko drugo mjesto, možda i vi dođete pa da i vi date na neki način poticaj da se i ostale Martine jave i naravno svi mi koliko god možemo da im pomognemo da dođu. Veliki je problem doći, to su veliki troškovi. Htjela bih ovdje također pozdraviti i zahvaliti Goranu Turajliću koji nije osoba s invaliditetom, ali je naš maneken i vrlo često nastupa i pri ruci je svim djevojkama. Ovaj put je bio kao mladoženja pa smo rekli evo ovo je prigoda, ako se nešto desi, sve imamo tu glazbu, imamo veličasnog ćemo izmisliti pa doći će i ovdje. Sve, tako. Igor će to odraditi, jel tako? Dakle, bitna je ta dobra vibracija, a da ne govorim kako smo se poslije lijepo zabavljali. Cijelo vrijeme za vrijeme modne revije, za održavanje modne revije, dečki su malo svirali, pa su malo, dakle, red glazbe, red ljepote, ali uvijek je bilo jako lijepih emocija. Sad dozvolite da vam zapravo predstavim sve sudionice, uistinu to zaslužuju. Dakle, da si ja to pripremim. Možda da prije kažem da je u žiriju bila Đurđica Mikinčić, predstavnica hotela Zoo iz Osijeka, kolega Janko Rončević sa Gradskog radija i naš Bojan Jambrošić. Za šminku se pobrinula gospođa Andrijana Blagojević i Suzana Krstonošić. Sad sponzore nećemo posebno najavljivati. Htjela bih također pozdraviti i gospođu Ljubicu Prekodravac, koja je zapravo snaga i autorica na neki način, vizionar ovog lijepog projekta Moje drugo ja. Dakle, ona je voditeljica društva osoba s invaliditetom Podunavlje iz Vukovara. Evo, od sveg srca joj zahvaljujem na toj povjerenoj prilici da vodim te modne revije i da zapravo promoviram ovu, zapravo, ja ne bih rekla da je to samo modna revija, to je jednostavno projekt koji je ispit cijele zajednice, cijelog društva, kako možemo još pridonijeti njihovom boljem statusu. Dakle, evo, još bih najavila da nam je bio i gospodin Ljubomir Benjak iz Varaždina, koji je otpjevao svoju pjesmu. Svi smo isti, ali različiti, ali svi jednako zapravo volimo, želimo, imamo iste želje. I sad imamo, dakle, sljedeće naše drage žene. I sve su kraljice prema Bojanu. Dakle, Milica Tošić iz udruge Podunavlje Vukovar. Onda su bile Blaženka Sekulić iz udruge Jaglas iz Orahovice i Jadranka Mlinarić koja je bila podrška osobama s invaliditetom. Gospođa Jadranka je posebno blistala. Posebno u onoj zelenoj haljini, baš ste bili posebni. Zatim Marija Babić iz udruge Invalida rada Požega. Gordana Čunčić iz udruge Pasa vodiča Velika Gorica. Veliki pozdrav za našu Gordanu iz Velike Gorice koja nam je također bila u gostima i koja je tom prilikom posebno pozdravila svog supruga koji nema teškoće sa vidom, koji je veliki majstor i sad zajedno sa njima gradi kuću. Dakle, bit će prostora za puno reportaža i puno lijepih prijateljstava. Martinu Belić smo također rekli, Ivanu Brlić jesmo. Zatim je bila Ksenija Katarina Šimunec iz udruge Invalida Križevci. Petra Nukić, koordinatorica za sjeverozapadnu Hrvatsku mreža žena s invaliditetom. Posebno bih ju pozdravila zato što ona sudjeluje u mnogobrojnim projektima u prevenciji nasilja prema ženama, pogotovo ženama s invaliditetom. To je velika stvar, dakle, da se osobe s invaliditetom udružuju u takve projekte.
prekrasna Moneta Barukčić iz Darde, Maja Bucifal iz udruge Jaglac, kao i Kristina Odobašić. To su bile one sjajne pred kraj koje su išle onako ponosno, pogotovo na drugom izlazu. I već sam jedanput rekla, Goran Turajlić iz udruge Podunavlje. Moram ovdje također veliko hvala reći onim malim djevojčicama što smo rekli da su male princeze. Svi ste bili oduševljeni s njima. Dakle, to je plesni klub Mambo iz Vukovara. Dakle, zašto je važno da istaknemo njihova imena? Jer možda se vama sad to čini, one su sad to prošle i to je gotovo. Ali njima to puno znači jer su izašle u javnost. Ali da bi one izašle u javnost, morali su im neki drugi pomoći. To je to. Nitko od nas ne može sam nešto ostvariti. Možda da u tom smislu sad malo počnemo razgovarati kako u ovoj današnjici, kad zapravo imamo 100 razloga da budemo loše, u depresiji ili nešto, neke stvari nam moraju biti svete i ono što nam je najvažnije to je da u svakom danu nađemo neki razlog da budemo dobro. Bojane, vi imate divnu obitelj. Vi ste došli sa suprugom i sa svojom djevojčicom. Je li to pokretač? Mislim da nam je svima ovdje zapravo pokretač ljubav. Ali kako biste vi to tumačili? Obitelj je temelj svega. Dakle, tko je dijete, njemu su roditelji, braća, sestre i tako dalje. Ja sam, evo, imam svoju obitelj i mama me još živa, jer to je nekako moja ona bliska okolina i to je zapravo bit. Od toga sve počinje. Tako je. To je jedna, ako tu ne štimaju stvari, onda ne možete ni vi doći na bilo kakvu pozornicu ako znate da nešto nije doma. Ali da se opet vratim na ovu večer. Fenomenalno. Supruga moja i Malecka, moja kćer, koja me često prate na mojim nastupima, kažu isto tako da nisu bile na bolje fešti. Ali to je stvarno bila fešta. To je bila fešta radosti. Baš fešta gdje je svatko bio dobronamjeran, gdje su svi bili dobrodošli. Pero, kako si se ti, evo, da čujem. Pa... Ti si zapravo tu, ti si se tu više zabavljao. Ti si se stvarno tu zabavljao. Ja sam se zabavljao zato što smo mi na neki način svi bili u nekakvom napetosti kako će to krenuti, kad to cijela priča krene. Znači, zajedno s organizatorima, čim ti nastupaš na jednoj takvoj prirodi, postoji jedan određeni grč dok stvar ne krene. Sama znaš, i tvoja emisija, mada je ne znam koja po redu, svaka emisija ima svoj početak i dok to ne stane na svoje noge, znači, ista takva je priča. Bila je jedna pozitivna trema, kad se sve počelo odvijati, kad sam čuo da moji dečki super sviraju, da je dobar razglas, da su ljudi iz organizacije zadovoljni, da Igor rastura, da Bojan rastura. Onda sam ja počeo rasturati. I onda je bio show, bilo je super, evo, kažem, jedna nezaboravna večer i moji dečki su isto ostali, pa znači jedan dio ekipe je došao iz Zagreba autocestom, doputovali su zajedno Bojan i gitarist i još 2 ljudi u pratnji. Drugi dio nas je došao iz Slatine kombijem, znači nama ni dolazak je bio idemo i da doživimo i to, jel? A kad smo odlazili, svi smo bili ispunjeni, presretni. I pričali još o tome. Naravno, pričali o tome, dojmove slagali, prepričavali zgode i nezgode i super. Ma to je zapravo život, poštovani gledatelji, to zapravo nije nikakva mudrost i nikakvo čudo. Jer to je zapravo samo... Treba se prepustiti osjećajima i to. Jel tako? To je emocija. Mi smo imali zacrtane, pa to smo i komentirali isto večer, ne znam, Pero će otpjevati ove pjesme, Bojan će ja ću te, na kraju spontano ispalo da... Nešto sasvim drugo. Ali u tom trenutku najidealnije i najljepše. Pa to je zapravo divno jer mi smo imitirali život. Ne možeš sve zacrtati, ali to je onda i nešto najljepše. Jednostavno čudesno se događa kad mi jedne druge osjećamo i onda se ta pozitivna energija jednostavno pretapa. Imali smo i drugu mogućnost, mogli smo ostati doma i gledati televizor i... Da. Bili bi možda dostatni sami sebi, možda ni to, ali ovako smo napravili jednu lijepu stvar, uživali smo. I učinili smo i došli doma onako nekako ispunjeni. Evo, točno to, što obogaćeni, kao što je Igor jedan rekao meni u razgovoru. Je, baš tako. Bojane, kako vi vidite ovo što sam rekla? Možemo naći 100 razloga da budemo loše ili ne znam da nešto ne napravimo ili kao što je rekao Igor, sakriti se od svijeta i od života, od svih teškoća, biti doma sam sa sobom ili se prepustiti svijetu.
Pa ja definitivno bih rekao da zapravo svi se nekad osjećamo loše i desi se to u životu, znači ne možeš protiv toga. Ali zato jesu tu drugi ljudi, je tu obitelj, je tu tvoji prijatelji koji zapravo samo sa jednim osmijehom daju tebi da odmah se osjećaš ljepše, da osjećaš se bolje. Ja gledam, recimo kad dođem teti u dućan, ja volim, kad vidim da je ona lošije volje, ja volim se nasmijati, malo popričati s njom, da je malo razvedri, možda to nešto znači, možda ne. Ali meni to znači, jer znam da sam dao nekom osmijeh, znaš da si dao nekom nešto, barem dio sebe, barem te neke pozitivne energije si pružio nekom drugom da se možda on osjeća bolje, a vjerujem da smo to mi definitivno učinili tamo, jer je atmosfera bila jedna onako na vrhuncu i predivna i kad ideš doma sa osmijehom, sa nekim veseljem i sa onako bez obzira, toplinom. Makar i umorni, ali u pozitivnom smislu umorni, sad sam ispunjen. Da. Umor nema veze sa onim umorom nekakvim drugim. Da. To je sasvim... Da, to je to jednostavno, poštovani gledatelji, vi zapravo meni stalno svjedočite kako ste gladni emocija, kako ste gladni vjerodostojnosti, da je uistinu nekome stalo do vas. Ali svi smo gladni emocija, jel? Da, pa da, upravo to, pa to je to. I svako može od nas naći barem 50 razloga ujutro kada se probudi da mu dan bude loš. Ali... Ja barem imam sreću, a mislim i moji svi dragi prijatelji Bojan i Igor i ti sama i ljudi kojima sam okružena, nastojim se okružiti pozitivnim ljudima, su pozitivci. Znači, ajmo okrenuti sve na pozitivno pa kako ispadne, jel? Ispadne dobro. Da, zato što svi zaslužujemo zapravo, pa svaki je dan najvažniji, zar nije tako? U svakom danu moramo naći nešto lijepo. Evo sad nam je i sunce i proljeće, pa nekako će valjda nam Bog dati da i unutra prolistamo, da dozvolimo da nam ta pozitiva čim više i više traje. Evo, poštovani gledatelji, ja sam imala veliko zadovoljstvo i čast, osim upoznati i raditi i nekako baš imati to nekakvo posebno duhovno otkriće u toj večeri. Isto tako upoznati jednog sjajnog slikara, akademskog slikara i kipara Ivana Križanca iz Vinkovaca. Imam nekako osjećaj da je on sad tu negdje sjedi, samo bi se nadovezao sve što su ovi mlađi ljudi rekli, pa evo poslušajmo o njemu, odnosno njegove poruke, što je to umjetnost, što je to život, kako otkrivati ljepotu umjetnosti, ljepotu života, kako on tumači žene, što je za njega vjera. Postoje li čudesa danas na svijetu? Pogledajte i poslušajte. Umjetnik ne postoji. Postoje samo umjetnička djela ako ona to jesu. Sve drugo ostavimo zanemarivo. Ja sam se uvijek, ako baš hoćete o smislu života, ja sam se uvijek posvetio lijepim stvarima. Možda sad ima proljeće vam ide. Bilo bi, jadno je otužno koliko ljudi ne vidi cvijet, ne ide obalom rijeke, ne vidi trešnji cvijet. Pa trešnji cvijet je postao simbol nacije, kao što je to u Japanu. Pa onda one male, one cvjetove što rastu u stazu, onda tek kad dođu ruže. Pa je ružan dan, uopće nije ružan dan. Naprosto to je jedno prirodno ili ako hoćete Božje davanje, pa je to više nego zanimljivo i lijepo. Znači, cijeli moj smisao života da nešto upijam, da ne prolazim bez veze kroz život. Znači, posvećeno lijepome, a čak šta više usto i dobrim ljudima. Vi otkrivate zapravo ljepotu života u svakom danu. To, bravo. Što bi po vama bila ljepota? Evo sad ste rekli trešnjin cvijet, pa makar i kiša nije važno svaki dan. To je tako jedno univerzalno pitanje da kod svakoga mudraca možete tu pasti na ispitu. Šta je to lijepo? Šta je to za Boga lijepo? Ili ako ćemo individualno lijepo. Imate sjajne pjesme, sjajnu glazbu, sjajnu, ja ne znam, arhitekturu. Čak i kod primitivni, a ne može to tako nazvati baš primitivni. To su slojevi nacija, odnosno slojevi nacije po meridijanima, gore, dole, od sjevera pa prema dole.
Oni imaju to svoje lijepo, imaju tu svoju tradiciju lijepoga, imaju lijepe običaje, pa ne kaže džaba, bolje kaže da nestane selo nego običaj. Znači, običaj je isto jedna strašna ljepota. Jednostavno čovjek mora biti pošten prema sebi. Mora biti pošten prema sebi. Kad slikaš, onda slikaj žestoko. Kad radiš djecu isto, ali budi nježniji. Kad radiš aktove ženske, isto tako žestoko radi, ali budi nježan. I ako ta žena, kad ti nju naslikaš, ako ona muškarca ne uzbuđuje, ništa se ne dešava pred tom slikom, to je znači rad mrtav. Ako ti radiš konja, a konj nema ništa animalno u sebi, nema one snage, što konji to imaju, pa bilo koja životinja, pa čak, kako da vam ja to objasnim, ali uglavnom... Mora biti pokretač strast. Mora, a strast je opet, puno se toga nadovezuje, znaš. Nekad u životu imate strast, a nemate ljubav. Znaš, to su dva različita pojma. Ako hoćeš da se sretan, malo se zaljubi. Ako hoćeš da se malo više sretan, onda nađi ženu s kojom možeš malo i razgovarati. Da malo i razgovaraš. Lijepa žena, to je hodajući, da kažem, Božji blagoslov. Ona je nešto, cijelog vijeka neko studirao, žena je umro kao apsolvent. Znači, ne možeš ti s tim na kraj, ne. I kad se god lijepo žensko smije, vala svijet se malo i ruga, onda džep plače. U stvari, neke stvari se tu i potvrđuju. Znači, ne su neke, jako malo ima i povijesni ljubavi, strašni ljubavi ima. Ljubav se nikad ne objašnjava. A lijepa žena se nikad ne može objasniti. Ona je tako jedna sunčana privlačnost hoda, karaktera, gledanja, da jednostavno ona te jednostavno ostavi bez odgovora. Danas živimo u nekakvom tmurnom, bešćutnom društvu gdje je zapravo logika kapitala najvažnija. Što vas danas može ushititi? Što vas može onako dignuti do neba i nazad? Vidite, vi ne smijete dati da vam neko uništi vrijeme. Vi ne smijete dati svoj dom. Vi morate svoj dom urediti tako i svoj život urediti tako. A kad govorimo već o domu, da ga uredite tako da volite doći u svoj dom. Onda ste vi neko, kad vi dom uredite. Na tome je ova jedna izmišljotina kapitala, to ti samo govori o psihologiji čovjeka, o njegovom grabežnoj naravi, o njegovoj sebičnosti, o njegovom manjku kućnog odgoja. Prema tome taj kapital, on je nešto ružno. On nema pokretačku moć. Ne može, ako veselo srce, kod kad narod to već priča, veselo srce kudelju prede. On ne može, znači, biti pokretač. Pazite, osmijeh i lijepa riječ ne koštaju ništa, a vi sve manje nešto nalazite. Znači, mi smo negdje čovjeka gurnuli u stranu. Mi nemamo pojma o nečeme, balada o čovjeku. Na tome treba uvijek širiti jednu pozitivnu energiju oko sebe. Ne treba ljude zastrašivati. Vi zapravo govorite o jednoj posebnoj dimenziji. Da. Vi govorite o duhovnosti, odnosno govorite o drugom kapitalu, a to su dobri ljudi. Već ste ih spomenuli. Ima li tih dobrih ljudi među nama i zašto ih nema puno više, barem u javnosti, da se malo ugrijemo uz dobre ljude? Evo, prilike, vi vidite kako sada, ajmo ja to zovem, procvat religije, svetišta ovoga i tako dalje. To je tako procvalo, dešavaju se čudesa, dešava da, ljudi, nemojte vi mene zasmijavati. Čudesa nema, zašto i nema? Isus je odnio sa sobom sva čuda. A danas kad idete na ulicu, najveće čudo, ako možete naići na dobra čovjeka. To je već čudo za sebe. Poštovani gledatelji, sad ću ja ponoviti prekrasne ove zadnje riječi. Najveće čudo danas je pronaći dobroga čovjeka. Hvala dragom gospodinu Ivanu Križancu na svim divnim porukama. Sretan mu Uskrs i cijeloj njegovoj obitelji i nadam se da će imati puno i zdravlja i puno volje u narednim danima da nam uistinu ovdje dođe i da s njima razgovaramo. Evo, molim vas, možemo malo prokomentirati sve njegove poruke.
Ja sam ključno što je rekao i to bi se urezalo. Kaže, nemoj kroz život ići onak bez veze. Da ti svaki dan prođe uludo. Tako je, to je sjajna poruka. I naravno, to je, mislim da je osnovna poruka. Je. Ja bih samo rekao da bi ja volio kad bi bio u njegovim godinama biti, imati toliko lijepih riječi da mogu reći. Evo, samo to je stvarno... Jer on je zapravo iz svog života govorio o iskustvu. I vidi se koliko je čovjek bogat. Znači, vidi se koliko je bogat i koliko je bogat iskustvom i koliko je bogat pozitivnom energijom. I kako je lijepo sad ovo rekao, je zapravo prenio i na nas i na ljude koji, evo, gledaju ove emisije. Da, jer on govori o ljepoti života, ono, kako ste rekli, u svakom danu je nešto, on kaže trešnjin cvijet, lijepa žena ostaje bez daha i sve tako. Pero? Pa, znači, prekrasne riječi, točno čuješ u njegovim riječima da je to čovjek koji je itekako svjestan, znači, svih loših, nažalost, situacija u kojima smo okruženi, ali svega izvlači ono pozitivno, uživa maksimalno u životu i voli život i cijeni ono sve lijepo oko nas, ono što smo već prije spominjali. Znači, ako želimo svaki dan nam može biti najsretniji na svijetu, koliko god da imali nekad i probleme ili s čim god da se suočili. Ali je najvažnije da budemo dobri ljudi. Naravno. Evo, meni je izuzetno veliko zadovoljstvo, poštovani gledatelji, evo što sam mogla ugostiti ove divne ljude, da ih vi vidite i kroz tu neku drugu ljudsku dimenziju. Dakle, nismo govorili o nekakvim njihovim privatnostima, ali su oni itekako privatno puno jače dok pokazali tko su oni, jer pomažu drugima i raduju se tome. Evo, s obzirom da mi kažu da moram polako privesti emisiju kraju, još bi voljela samo čuti kad vas i gdje skoro mogu ponovo vidjeti u onom u čemu vi zapravo radite i za što, s čim zarađujete za život. Igore, vas možda negdje skoro... Pa, zapravo prava nekakva, ajmo reći, sezona kreće nakon Uskrsa, jel? Tako da već tamo od 11.4. pa nadalje... brzo. Već to kreće svojim tokom i zahuktava se tamo već u 5. mjesecu i onda tamo... I vrlo rado ćete se pridružiti ovakvim i sličnim akcijama, naravno, jel tako? Najljepša hvala. Bojane? Pa isto sad, evo ga, ja mogu sad nabrajati datume i sve, ali definitivno bih rekao da me mogu vidjeti na ovakvim sličnim manifestacijama kao što smo sad bili na ovoj, a i definitivno na mojim nastupima kojih će biti uz otkazani let. Sad nešto posebno neću isticati, to se sve može pratiti putem ovih naših društvenih mreža. Tako je, mreža i tako je, dobro. Pero, nismo te zaboravili. Nismo te zaboravili. On si sve misli ono šta je, kad će reći moje ime. Nije, nego razmišljam što u stvari reći. Aha, a da bude pametno za kraj. Da budem kao pametan. Ništa, isto, moji i Bojanovi putevi su donekle slični i znači još uz to nekakve odrađivanje nekakvih privatnih evenata. Naravno, ja kao i uvijek se veselim, dobili smo poziv nedavno moj bend i ja da nastupimo na Inkazu koji je sad u 4. mjesecu, znači festival jednakih mogućnosti, tu smo tradicionalni, to je ono naša baza gdje smo se praktički usidrili, ponosni smo na to. Festival jednakih mogućnosti, živim za taj 5. mjesec, kraj 5. mjeseca i Trg bana Jelačića, to mi je ono vrh vrhova. Bojan i Pero će svima nama, s obzirom da idemo u susret Uskrsu, otpjevati jednu svima nama poznatu pjesmu. Od sveg srca vam još jedanput zahvaljujem. Bilo mi je veliko zadovoljstvo biti zapravo dio tima i tog stvarnog čuda kad govorimo o tim nekakvim pozitivnim energijama i zapravo o toj jednostavnosti, samo da budemo dobri ljudi. Evo, poštovani gledatelji, svako vam dobro poštovanje, nadam se da ste dobro i zdravo i da nekako vas je sve više u vašim obiteljima i da željno iščekujete blagdan Uskrsa. Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječju. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, tvoju lađu sada ostavljam žalu, ocan idem kamo šalješ me ti.